dusome mu gitabo cya Esiteri ni ibice 4 n'umurongo w'12, ibice 4 n'umurongo w'12 mu gitabo cya Esiteri. Nimba twahabonye dusome, na ahantu havuga ngo nuko babwira Moridekayi ubutumwa bwa Esiteri. Moridekayi nawe abatuma asubiza Esiteri ati, we kwibwira yuko ari wowe wenyine uzakira mu bayuda bose, kuko uri mu nzu y'umwami, kuko niwicecekera rwose muri iki gihe nta kizabuza abayuda gutabarwa bakoroherwa, ariko biturutse ku bandi, ariko wewe n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Ahari aho icakwimitse ngo ube umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki. Nuko Esiteri atuma kuri Moridekayi aramusubiza ati, genda uteranye abayuda bari Shushani bose, mwiyirize ubusa, munsabire mu minsi 6 ku manywa na nijoro, mutagira ico murya cyangwa munywa. Nanje n'abaja banje tuzabigenza dutyo. Uko niko nzasanga umwami nirengagije itegeko, kandi niba nzarimbuke. Moridekayi ahera ko aragenda abigenza uko Esiteri yamutegetse. Amen. Bakuze usomuzane nayo mazi. Nzane nayo mazi kabisa. Zana nayo mazi. Urakoze cyane. Igitabo cya Esiteri ibice 4 umurongo wa 12. Haravuze ngo nuko babwira Moridekayi amajambo ya Esiteri, maze Moridekayi nawe arabatuma yishura Esiteri ati, ntugire ngo ni wewe wenyine uzokira mu bayuda bose, kuko uri mu ngoro y'umwami, kuko niwapfa kwiyumya muri iki gihe nta kizobuza abayuda gutabagwa bakarokoka, ariko bivuye ahandi. Ariko weho n'ab'inzu ya so muzohona. Ntawe ubizi kumbure icyakwimitse ngo ube umwamikazi ni ukugira ngo uzuseruke mu gihe gisa n'iki. Maze Esiteri arabatuma yishura Moridekayi ati, genda koranirize hamwe abayuda bose bari Shushani, mwisonzeshe ku bwanje, mumara iminsi 3 ku murango no mu ijoro, mutagira ico murya cyange munywa. Nanje twe n'inshoreke zanje tuzokwisonzesha dutyo nyine, mbese mbone gushika aho umwami ari, n'ahari uguca mu cyagezwe, kandi naba ndamukiwe no gupfa mpe. Nuko Moridekayi aragenda akora byose nk'uko Esiteri yamugeze. Amen. Amen. Imana igumugisha. Turanezerewe cyane kuri uyu munsi wa none, kuko Imana yatwemereye tukaba tugeze imbere y'amaso yayo. Tumaze n'umwanya ndetse tumaze kumva ibintu bitari bike kuva mu gatondo kugeza muri uyu mwanya. Icambere turabanza dushima Imana twese. Yakoze ibintu bikomeye cyane. Habaye mu gitondo ubuntu urabyutse birakunda, ureguka birakunda, urahagabuka birakunda. Ubundi tugire ngo niko bimeze. Hariho bamwe bitakunze, ukuguru ntigukunjuke kukama kumera guti, kandi wari umeze neza cyane, cyangwa se kukarambuka cyangwa se kukunjamanya. Ntubishobora batese byagenze bitatu ndabizi, ko ndabona ariko bimeze. Mukaja ku bitaro bigatinda bikagorana, hakabaho bigorana cyane. Ariko twebwe twashitse mu nzira birakunda, turahaguruka turitegura turarangiza birakunda, turaza hano birakunda. Ntugire ngo ni ibintu byoroshye. Abavuye nka kure bukeya
nje naje mbaye mbona imodoka ducamwo imodoka n'amakinga n'amamoto n'abantu n'ibintu byose binyura twagiye gushikariya ku kiraro ndetse abo twari kumwe babibonye umuntu umwe wari ukwikinga sinzi ko yari yabaye nokuri hariko nawe ntiyamenye uko bimeze hariya ntimuzi ko haba amabarabara abiri aca mu ryo ducamo aturutse kandi amadindimara mu nzira tutese ukunugu twama tugenda tumushikaho gutya ariko Imana iratubangurukanya inima iratubangurukanya ntibyahura kandi twari twashitse twamushitseho tusumeze ute arahindukira ruti naje simbaye menye uko byageza akazagenda gira kurya wabonye uzugashika hano muri za modoka zose na bya bindi byose Imana yakoze igitangaza gikomeye yari ibangurukanya yirukana indwara washaka ukabimenya cyangwa ntubimenye ntitwoheze icubahiro Imana kandi mutinde cyane muyipepere cyane tuyishime yakoze igitangaza bene data haleluya haleluya Imana ishimwe cyane iyo ni Imana yakoze ibyo nashatse ko tuganira ijambo nasomye hamwe ahandi turagenda tuhavuga nari nashatse gusoma no muri cya gitabo ca Yakobo twaranahasomye uheruka ijambo rivuga ngo kwizera ko amasengesho yo kwizera uko Bishop yavuga ni ukuri kuzima gusenga Imana ni ikintu cyiza ariko kinaniranye kigoye cyane kandi abenshi bazabibagirwa wamara guhura n'ingorane ukamabibagirwa ubwenge bukagusezera tuyinuke ko no gusenga kuhaba ukibagirwa no kuri umukristo bikagorana bikamera nabi cyane ariko Imana ibishatse gusenga ntiba yakureso yayo muba muri kumwe hahandi nye muzamwe amabo bakumwe ntizi gusiga umunsi umwe Paulo Yongico ngo yagiye kuvuga ubutumwa ahantu abantu benshi bakamubaza batese adresse y'Imana ibahe wewe kuri umuvuga butumwa cyane uzi adresse y'Imana ibahe hatukababwira gusa ngo ibagwije bati dusobanurire neza gwashike mu nzu ngo aravuga ati se nyine zuzambwira abantu gute aterekaje kubaza Adamu na Eva bakiri muri Edeni babaza adresse y'Imana aragenda ngo aje kubabaza no gusoma ibyabo ukaja mu gitabo cyitangirira ukaja kureba ibya Adamu na Eva ngo arebemo Adamu ngo aramusubiza ati nanjye ndagaza mubona aza kunsura gusa ariko sindagaza amenye yavuye ni yasubiye kusha ngo aragenda bazaye no Enoki wa wundi wagiye adapfuye aja mu ijuru ngo amubaze Enoki ati twaza dutemberana n'Imana iminsi yose ngo irananjana ndapfuye ariko nukuri adresse yayo naje sinzi amenya uko bimeze ngo aragenda aja kubaza Nowa ati jewe twaba duhurira rya kunkugi kambwira ngo uzana ikintu ushira hangaha n'igihe impyisi zinjiye yari kwambwira ngo uzana impyisi zibiri kigabona ikigore winjize muno ariko naho naje namuheruse sinzi aho yagiye sinzi ko bindi naje sintabyo nomenya aja kubaza Abraham ati nagaza nja gutamba ibitamba ahantu ati ikaza kambwira na yarambwiye nereka n'intama yambwiye ngo ntambe yisake atariko naho nayiherose abaza abantu benshi nawe gumubaza abandi bose abagororotsi bakera ngo bare kubabaza ati none Imana ibahe ngo aja gusoma mu gitabo ca Yohana ahantu havuga ngo numara kunizera uwo ni Yesu wari kubivuga nzoza muri wewe nimara kwinjira muri wewe mpamagare data na wazi n'umwuka werazi byose twebwe twicare uzoreba agatabo kitwa moyo wa mutu umutima w'umuntu uzoreba umukristo umukiranutsi ukuntu Imana izayamiza igashira intebe mu mutima wawe bikicara na Yesu Kristo akicara n'imbuto zampwe mu yeraze kicara ukutreba turama adresse y'Imana twese buri muntu wakiriye Yesu Kristo duheze Imana icubahiro twese haleluya uri adresse y'Imana ntukazugenda ubaza hirya no hino ni wewe nye kurya tuba turi kumwe n'Imana nugira ibyago nukuri bwa muri kumwe aho nye
Satani nagushuka ngo ngugiye gukora icyaha, uza wamuvuga uti uza wumva akajwi k'akazayifu kameze nk'akazayifu, akajwi gatoya cyane koroheje ariko kadatuza, keza cyane, kazana amahoro mu mutima, kakubwira ati reka ibyo ngibyo ugiye gukora. Bukeye uza Satani ibyo bizabihebomborana cyane, ariko iby'Imana kakaza kubwira ati reka nyabona ibyo ugiye gukora, utereka ngo mbikore. Umubiri ati kora mwihorera ku kajwi, umubiri guma kutubwira gutyo. Ariko abara umunsi umwe ngo hari umugabo Imana yabwiye ngo nibajane mu safari, ngo baragenda ngo baje kwinjira ikibira n'Imana, ati ntumbona ariko uzozubona ibicucu bibiri, icanje n'icawe nibyo uzozubona ariko jewe ntumbona. Ngo barajana ngo bashike bagiye kwinjira ikibira, arabibona bya bicucu. Ngo bamara kwinjira mu kibira, babona bahura n'udusisi duto, hakazabona bya bicucu bibiri, baragenda ngo bahura n'intare. Bamaze guhura n'intare zimukikije zya zirunduma, abona igicucu kimwe gusa. Yo ati Imana irasa, ati yego nuko Imana imeze, iransize nje nyine kiriya atari ko none urigita Mana uri hehe akazagira ubwo barako akabona zidahe zimwegera. Ngo baragenda ngo bahuruke, abona bya bicucu bibiri, ngo abwira Imana ati ndahumiwe, nukuzumera twajanye ngo dushike ngeze mu kaga uransiga, undatese nagusize hehe. Ati bwa mwanya twabonye intare sinasuye kukubona, sinasuye kubona ikindi gicucu, azakuriye se atwende zandi aho none kurantonganya kandi utariwe. Batereka nkubwira uko bizabimera. Ati twagiye ngo tumare gushika mu ntare, ati ngo nkurebe mbona uragira ikibazo, ati ndaguheka. Ati kirya gicucu kimwe wari kubona n'icanje gusa, wowe icawe cari giteye muri njewe. Haleluya. Nushika mu magorwa no mu byago ukabona igicucu kimwe, n'Imana wewe ntacawe kiba gihari kandi zo gutabara. Sinzi ingorane ufite ariko nukuri uratabarwa buri munsi, ituri dutabara. Uriya Dawudi yavuze ijambo rimwe, aravuga ngo Imana ngo izidutabara, ngo kandi ikaduha agakiza, ngo kandi zidukiza iminsi yose, izihora gukiza bwacu ikagukiza tubimenye, washaka ukabimenya cyangwa tubimenye. Iyo ntizishaka kuvuga ngo uyishime cyangwa uzuyishime iminsi yose, kuko izigukiza iminsi yose. Haleluya. Reka tube nk'abavuga rino jambo bukeya twasomye hano. Iki gitabo cya Esiteri ndagira ngo murakizi mwese kugira ngo wumve ijambo ryavuzwemo. Igice cya mbere kiravuga hejuru yo kutumvira Imana cyangwa se kumvira Imana kwacu twebwe abana b'abantu abakristo batuye mu isi. Kiravugwamo abantu batatu gusa, kiravugwamo Vashti n'umugabo wiwe Haserusi, kikavugwamo n'abandi bantu bari uwo mugabo yaratwaye ibihugu 127, bikavuga ngo uhereye mu Buhinde ukageza muri Ethiopia, yari ampereri ukomeye cyane atwaye ibihugu byinshi. None ngo agize imyaka nkingahe ngo aravuga ngo reka agira ibirori, atumira abantu bo muri ibyo bihugu 127, arabatumira ngo baze kureba ubutunzi bwiwe, abamurika ibintu byiwe, abamurike ubushobozi bwiwe n'imbaraga ziwe. Baraza bose, umuntu akazana n'umugore we, barya aba autorite bose nyirari yahamagaye, baraza ngo bamara gushika Vashti ngo hariho isare nini cyane y'abantu bakomeye, ngo hamagara abagore bose baje, arabajana muri iyo sare ati muze natwe nje kubabwira nyine ubutunzi bwacu no kubiyereka no kubabwira uko bimeze. Arabajana ngo amara kubashita muri iyo sare aguma arabiyereka, arababwira ibintu. Serusi nawe ahayabwira aba bagabo, aberetse ibintu byose ubutunzi bwiwe bwose, ararangiza. Ngo arangiza ati hari ikindi kintu kimwe ciza cyane kurusha ibi byose gukomera no kuba ciza, ngiye kubereka umudamu wanje kandi ni mwiza ameze neza cyane, reka mutumiraze mubereke nzoba ndangije jewe fete zo bigiye kurangira. Bari abantu bari muri ya bihugu biriya ibingibi byo muri Aziya bikungahaye cyane, amafete yabo bagaza bayagiramwe bakameza bagasara, bakamera nk'abasaza. Mureke muraza kumva uko byagaza bigeye. Iminsi mikuru yabo yari iteye ubwoba, bagaza bayigeramwe bagaterwa kuko basengaga ibigirwamana nyine.
ngo bamare gushika atuma intumwa abantu benshi cyane baza kuzana umugore we bamuzungurutse bamuzana mu cubahiro kugira ngo abwerekane. Ngo bamare gushika batuma umugabo aratumye Vashiti ngo uze arashaka kukwerekana ahantu mu bantu biwe. Ngo Vashiti yamahindukira n'abandi bagore b'autority ngo arababwira ati muze mwumva abagabo k'ingene baza batubwira utuko yansuzuguye biteye ubwo ni mwumva ingene baza badusuzugura ngo kabyarama. Abwira abandi bagore bati yagusuzuguye nyine wewe kuratubwira ko ratuganira niwe uri imbere numara kugenda se ninde wicara aho ngaho wicaye none ngirende baramuhenda kugira ngo areke kumvira. Batubwihorere abagabo niko baza bamera sinzi ataraho areke yibagirwa. Bashitaranga rwose amaze kwanga abaza abandi bagabo batese mugire gute ni gute mugira ni gute bigenda. Abandi bagabo bati noneho ntagasubire kukubona kuva uyu mwanya muri aya masaha kugeza kera ntagasubire kugushika imbere. Wamutuma abo bantu wari watumye bame bagenda amwinginge nadakunda bamucishe hari yagende burundu umwangaza. Undi ati sawa ico ni gitekerezo ciza. Vashiti arangazwa ava mu bwami aragenda. Umugabo asigaye babaye cyane ku mugore yagiye ariko kera byabaye bagaza baterwa cyane mu minsi mikuru. None ijambo ry'Imana rikavuga ngo rikagereranya Vashiti n'abakristo. Twebwe turi hano mu isi Imana hayigize kubwira ijambo nkuko maze kubivuga ijwi ry'Imana ryagera mu mutima wawe rikakubwira ikintu ukora ukiyangira amategeko y'Imana Bibiliya y'Imana ukarisoma mara kurisoma ukarica inyuma. Ni gitangaza. Hari umuntu umwe nzashaka gutanga akarorero ni mazina umuntu witwa Yona umuhanuzi ntiyari yarasobanukiwe cyane n'iby'Imana ndagira ngo sinzi uko byari bimeze cyangwa se no kubisuzugura. Imana yigeze kumutuma iramutuma ngo naje Ninewe aje kuburira abantu b'Ninewe bagize ibibazo. Yona ati singenda. Imana turagenda. Yona ati singenda. Bari abasore hariya muri Aziya cyane muri Israel ni gitangaza avuze ijambo ntiwo mukura kwizima kandi n'Imana niko rimwe na rimwe bene ababayo b'iby'Imana nka Yona nyine ngo yamavuga ngo singenda n'ukuri. Imana turagenda kandi nta wundi ntuma ni wewe gusa. Imana igwa isezerano ni wewe birihaye wenyine nta wundi izikunda kuri igiraga hayo cyane izivuga ati isezerano ni wewe uzorisohoza niba ari ikintu uzokora ikamivuga ngo ni wewe uzogikora nta wundi nzoheza riri ya sezerano ryawe bikabukonye. Yamibwira Yona ngo nukuri ni wewe uzogenda. Yona ati sinzogenda. Afata itike yiwe aragenda hariya Tel Aviv hariya Kiriyopa ngo afata ubwato ati ngiye kuja ahantu utazosa kuntuma kandi sinjiri uhaye ntuma ndaja aho utantumye itarushishe. Hari igitabo nasomye kiravuga ngo itarushishe ngo ni Espagne y'ubu kuva ari Tel Aviv umuntu aje muri Espagne ati ndajayo ndebe atabi Ninewe harahe akantu ngo bagaza abapfa n'Abayisraeli hari akantu kagoye cyane. Aravuga ati sinzoje kubabwira ubutumwa reka barimbuke nabo kuko arabanzi bacu. Umukozi w'Imana mwumva ko iyo nzigo ako kazikira ari afite mu mutima sinzi uko byari byaramugendekeye. Umuhanuzi ukomeye w'Imana Imana imuhaye isezerano ryiza ryo kuyivugira hariya aravyanze. N'abakristo niko bameze ntumugaye cyane natwe niko tumeze kenshi. Hari iby'Imana izitubwira ntitubikore. Yona ngo amare kugira gutyo aragenda yafata ubwato n'abadandaza ariko we yamabimenya aragenda mu cumba cyo hasi ariryamira araceceka araryama. Ngo amare kuryama Imana ituma umuyaga uragenda ufata bwa bwato ngo bakabona ubwato ko bugira kandi izikubwira ibintu. Hari igitabo nasomye hariya muri Zaburi uyu munsi Dawudi aravuga ngo amanywa azabwira yandi manywa ibizoba bakavuga ati njewe ngiye kugenda ijoro rizi ariko ijoro naryo rizotwara amasaha ngana gutya nawe uzowe waje nawe usubire mu mwanya uyu mwanya ndimo ati noneho dukuranwe twumvira Imana ibintu byose bizavyumvira Imana byose keka umwana w'umuntu nuzunanirana gusa ariko ibi bintu byose Imana izibivugisha kandi ngo bikabwirana bidajwe rihari sohoka bitavuga ariko bikabwirana bikakuranwa ariko umwana w'umuntu akananirana.
abwira umuyaga ati genda ntumene bari abantu, ariko bakorera igitangaza, batera ubwoba sana, baterurize. Ubwato ngo kaza bwamabwira gutyo, batese ukuntu guki siko byahoraga muri mer Mediterane, bikagira bitya bagira ngo bagira batoyaye bati ibintu zaremereye, bafata ibintu bakaza batamuruzi ndetse ubwato bukaza bati turashize no, bati musenge umuntu wese asenga Imana yiwe. Bamwe ngo basohora imitwe y'intare babaje mu biti, batangira gusenga ibigirwamana byabo, babisenga noneho bwato bukaza bwamomera nk'ubwasaze. Imana ikaza yamibwira iti batese ukuntu tugire bati mushakishe hano turebe, sinzi umuntu wazanye ibibazo hano umwe ati nabonye umuntu wadorongeye hari yagiye kurya. Baraje ngo bamare gushika basanga yo batese urasinziriye wa mugabo, byuka. Arabyuka, iwe yamabimenye ati napatikanye Imana yankurikiranye, iwe yarabimenye. Baramuzanye baturinde ariko ati ndiyo uvuye kurajaye, ati mvuye ari Tel Aviv ko ndaja itarushishe. None si ibintu biki byabaye? Ati nijewe. Wewe? Ati nijewe wabiteye njewe. Niki? Ati ndumukozi w'Imana komeye, ndi umukozi w'Imana ukomeye. None se ati yandumye ndanga, ati Imana yacu yandumye ndanga. Ati yo Mana yanyimeze gute? Uzosome mu gitabo cya Yona ngo baravuze batakuwe ugira ufite Imana imeze. Ati twebwe bizacu ngo ntibivuga ntibikora, yakuvugishije. Erega yavuze ubutumwa bukomesha. Ati byo ntabyo we nimushaka mutemuruzi mubiya. Ati byo ntabyo, ati mureke mbabwire, iyo Mana yacu yandumye niyo yabaremye mwebwe. Irema mer Mediterane, irema ijuru n'isi, irema ikuzimu, ibintu byose biri kuzimu, ibiri muhengeri byose niyo yabiremye, niyo yaremye imisozi n'ibintu byose. Iyo niyo Mana yacu, mwizere iyo Mana, na ibyo ngibyo mwarapfuye mwamewe nabi. Atariko nanone nubwo ari uko naje nayitengushe sinzi icyanteye, ni mu ntemuruzi gusa. Mu ntemuruzi muraturisa, mutantaye muruzi nakazi kanyu, batoye twishe umuntu aho nakazi kanyu. Ati niba mufite impuye kunyisha ntakundi. None nokuri no bati tumusubizeyo, dusubire Tel Aviv, tuzodandaza undi munsi, ariko tureke kwica umuntu. Ngo baje gusubira Tel Aviv, Imana irarakara noneho, irarakara cyane. Yari yashatse gufundisha mazina, yamirakara cyane. None ubwato bukoza bwamabugogoma bati biracitse no. Yona ati ni munde muruzi, atese mwabayimwe tera kurya ari ihaniye, bati ni munde muruzi ntakunda. Bati ntakunda umva, bati ko ari wowe ubivuze. Bamwe bafata amaguru abandi amaboko, mutekereze ibyo bintu. Abapasaje bose bari kumwe bagiye kumutega mu kiyaga, barapfuye bagiye kumwisha. Bati fata amaguru fata umutwe na bati buriye muruzi. Ubwato bwamabuturiza mer Mediterane yose. Uwo munsi ngo bari muri mer Mediterane bose bari bagize ikibazo, bose nukuri. Hari abadandaza, hari abagiye kureba amafi n'ibindi byose, bari bapfuye. Ngo bamutiburiremo batashi uruzi ruraturiza, umuyaga warurangije akazi kawo. Imana ihamagara Cakijanga, ati wakijanga we, Imana izi kubivugisha ko Imana ni igitangaza. Izivugisha imvura yagwa tihita abantu muri mukumva imyuzure hariya, utuzi dutoya tukuzura tukabindika imisozi tukisuka mu mihana harya iba yashatse gukora ikintu. Yatuma izuba rikigira hepfo buke, umuriro ukazamuturika ahantu gusa. Timuzamwumva ngo bakazanza kujugujugu zigatangira kuzimya bikanga bikagorana. Iba yabibwiye Imana, izibwira ibintu. Ibwira Cakijanga ati wakijanga we mukunda kurya no gukanja no kumira, atubona umukozi w'Imana ufite isezerano.
mwene data Bigabo yaririmbye iyo ndirimbo. Ifi yamize Yona ari mu isezerano ry'Imana abura amahoro. Reka no kwiheba no korisiyo kora mu gihe muvuga ko bitagishoboka ubwo nibwo Imana ikoga. Imana nziraho tinare ikora mu mwanya wayo igasubiza hage. Haleluya. Reka kurambirwa mwene data, nimba hari ikintu wazisengera n'ukuri nturambirwe n'ukuri. N'ukuri hari umunsi uri n'izini zo gusubiza. Kandi abantu bose batangare. Kandi ntukazuga yako yatinze. Iyo yatinze uhaye usaba ikintu, kiba ari ikintu gikomeye gifite ubugingo. Abantu bose bazomenya bose. Kuburyo iyo kwisi ijambo ryo gusenga ikamigusubiza ni sawa, ni byiza. Ariko yitinze cyane hazaza ikintu kimeze neza n'ukuri, kimeze neza tafadhali sana. Haleluya. Rwa rufingo rwa marumererwa nabi we ati ndapfuye uyu muntu namize n'ikindi rwa rugenda rucumbagurika mu ruzepfo ibuziba ngo kiraryama kiraceceka umunsi wa mbere none ngo akazanyumva ni muzima Yona atereka nsenge n'ukuri, atereka nsenge kabisa. Umuntu wagize serire yo gusenga mu nda y'urufi yikunje ariko ubwenge bwose burahari. Haleluya. Yikunje aho ngaho ati Mana we miyamana hanura, ndetse yari umuhanuzi ati nzoswa mpagarare mu rusengero i Yerusalemu ati n'ukuri nzoruhagararamwo ati bingibi sinzi kuzobigira simpamenye uko bimeze ariko nzohagararaho ndabibonye ko nzohagara. Haleluya. Imana ngo irabibona iri mu ijuru aturiya muntu yihaniye byakomeye aturi umukozi w'Imana. Imana iranezerwa ubwo usengeye mu nda y'urufi wapatikanye wagize. Hari umuntu uzabanga ibyo navuze wowe uzanga se ukaja he mu ijuru. Ndiyo Dawudi yigeze kubivuga ku 139 nagira zaburi karavuga muzambi kugenzura no kurya no kunywa no kugira gute byose kazi kugenzura uko wayugenza no kwayugira byose ikakugenzura naho ugenda naho ugira utene ngwese no yihungira he ni kumpera y'isi iriyo ni mu nyanja se nayiriyo hano kwisigaho nizigenderera abantu bayo zitugenderera turi kumwe hano. Hari umunezero w'amarayika ko bariruka hangaha ntitubona nta maso dufite kubabona. Mwe yera ko arazunguruka agenda atanga ijambo ry'Imana mu mitima y'abantu. Ni gitangaza gikomesha administrative y'ubwo y'Imana. Haleluya. No ati ndi wompunga pi umunsi wa mbere arasenga, umunsi wa kabiri arasenga, umunsi wa gatatu Imana ati wakijangawe haguruka kiramuyaga ngo kimaze iminsi kitarya naco capfuye kimeze ukuntu kiragenda cyariwe cyane. Umukozi w'Imana ufite isezerano ry'Imana kirahuruka ngo gihuruke cyama gihuruka noneho neza ku musenyi ati ndumushire mu mazi adasaba gutwarwa we. Dukomere Imana amashimwe mu izina rya Haleluya. Ibi bintu byose ni iby'Imana byose kandi uko bitegetse niko bigira. Ni gitangaza gikomeye cyane. Yona ico gacasubiye ati mbiswa napfuye uyu nguyu sinzi ukuntu ameze. Yona nawe umusenyi umuntu uvuye mu nda imisenyi yamwuzuye ijwi ubwo ryamariza Imana igiraga hayi Imana ati Yona ati karame ati suragenda atereka nkwereke ati ndiruka hu ubwo ngubwo yagize siporo iteye ubwo. Uzosomeye mu gitabo cya Yona haravuga ngo yarirutse ahagenda avuga ijambo ry'Imana ahashitse hose ati mwihane iminsi 40 muzobona ishyano
ngo bari bafite ibyaha bitatu, ati ibyo byaha mubyirehane cyane, ati nimwihane. Aho yogiye iminsi 3 ahagenda umunsi umwe, yari muri vitesse iteye ubwoba, yari yakomye kabisa. Imana yari nuko Yona yamayanduruka avuga ijambo ry'Imana, ibintu bigenda neza byose. Abininewe baranakira, ndetse barakira cyane, ni ku ijambo ry'Imana rivuga. Ico ni igitabo ni verse ya mbere verse ya mbere igitabo cya Esiteri. No kumvira Imana, ngo za wumvira umwuka ugwiza urukundo nta soni uzagira nubona Yesu. Ja wumvira umwuka ugwiza urukundo nta soni uzagira nubona Yesu. Haleluya. Nta soni uzogira nubona Yesu. Uzawumvira gusa amategeko y'Imana yasome numara uyumvira uyakurikize, gira uzorera. Igice cya kabiri cya Esiteri kiravuga gutoranywa. Tumaze kumvira haba hasigare gutoranywa. None Haserusi ngo aravuga ati nta mugore gafite, ati mugenda muri bya bihugu 127 mutora kobwa beza cyane, mubazane ntore umugeni umwe gusa. Baragenda barabazana, hari agakobwa k'imfubyi atagiranye na se n'amusaza bwe bavukana neza, ngo yavunanaga na Moridekayi mwase wabo, kandi niwe wari wanamwigisha, wari wamureze. None kitwaga Adasa izina ry'Abayuda. None Moridekayi ngo arakabwira ati hindura ukuga twaraga iminyago kandi tituzi biri imbere bizohindura witwe Esiteri izina ryaho ngaho Ishushani. Araryitwa ati kandi ukazuvuga amajambo menshi cyane, ati umwana w'Imana ntukazuvuga amajambo menshi, ntukanavuge n'ubwoko bwanyu biba bibaye ukuntu. Ati baraje bazanye umwuka gakobwa, mfitiye ubutumwa bwiza imfubyi nokuri. Ntukihebe mwene data, nimba ufite umubyeyi umwe cyangwa nimba ntawe ufite, ntukihebe. Ufite imbere yawe heza cyane, Imana iragukunda kandi ufite imbere yawe heza. Haleluya. Karaza kagakobwa hariho ese ni Ashpenazi hariho, ngo niba bakurikiranaga akabakurikirana uko barya uko bagenda, babakobwa bazanye bose kugira ngo witwara neza ibwami. Abantu bagamwe ntibaze no kugenda, akagira uburanga ariko ntamenye kugenda neza. Baza bamureba hayagenda ngo bagaza bagira teste yose, ati muze mutambuka ahangaha Ashpenazi, ati ntiwojaga ibwami bomerera nabi, ndareba bazi kugenda. Bamwe bakazamagenda kaho bataye ikarita, nk'umuntu wataye ikarita n'ukuri hayagenda ashakisha ahantu. Batese uyu nguyu ari mu make. Esiteri ngo yasohoka ariko umwana wasenze Imana wubasha Imana, abiringiye Imana bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyezwa, uhora uhamya iteka ryose. Kuko imisozi gose Yerusalemu niko Uwiteka gose abantu be uhereye none ukagize iteka ryose. Haleluya. Bitwara neza muri byose. Esiteri ngo akazamagenda neza cyane, nukuri kose neza rwose. Bati n'uyu Ashpenazi ngo aramukunda pi. Reka twihute cyane, igihe cyo kurya ngo bakazana ibyo kurya. Bamara gushika Esiteri akazarya bukeya cyane yitonze, n'abandi bati nongera, bagaza bongeza, ati nongera n'ukuri. Amavuta babahaye n'ibintu byose byo kwipodowa no kumera neza, timuze abona abamise ni kuri iyo byari bimeze. Iyo haje gutoranywa ndi muzi ko yuzabigenda, ngo bagasohoka akaja gusaba ati mpeza ndi mavuta, akavuga ati sinzi gani mazotorwa n'indatorwa iwacu nzohunika iwacu amavuta. Ariko urumva bene iryo rari, ngo akagenda akabaza Esiteri ati se uko utazongeza. Ati nanyuzwe n'ibi ngibi, ngo ati n'uw'ibwamo uyu nguyu. Haleluya. Ngo bagera umwanya wo kuja kuberekana, ngo bashike umwami akareba, ati ngo ntazi kugenda pi, yari umuntu muzima ariko ntawe. Esiteri ngo apfe gushika, ati uyu nguyu nawe sigare hano. Karatorwa kagakobwa kagapfuzi, ngo kamare gutorwa karagenda kabibwami abo mwamikazi. Ngo amare kuba umwamikazi kuri gatatu ka Esiteri, vice president waho yari Hamani.
abantu ni ukugeragezwa. Tumaze gutoranwa tugiye mu bigeragezo rero. Hamani yari nka shitani ngo yagazagira atya yikungabaganya. Moridekayi yahagaze hariya, abana bose biwabo bakazamapfukama gutya. Moridekayi ngo kamagahagarara agasiti kataza gapokero. Batisa banga babaye bato. Batisa baragenzura batisa wa mugabo batuzogira ibibazo wewe. Hatu ibibazo nyawa. Hatu kutazawunamira umwana. Nunamira ndere. Hatu ndi umuyuda. Aho. Tunimbora umuyuda yewe atiye ngo muza amategeko yacu. Hatu twatwunamira Imana yonyine gusa. Yo mu ijuru Imana yacu. Hatari kuyunguyu ndetse ngo yakomokaga kwa ba Agagi abamereki. Hati nunamira umumereki njewe. Hati yego mwararwaye. Ati simunamira habe na gatoya. Siko Hamani kurakara kenda guhera kuja gupfa. Apanga puri ngo kwa rwabonitsemba semba ry'abayuda. Ati sinicu wenyine uyu wenda mukuraho vuba, ariko abayuda bose bari muri izo bihugu byose 127. Umwami aremera bakubita amakashe n'ibindi byose. Hariya mu gitabo cy'Abaheburayo biravuga ngo bahawe kwizera gutsinda abantu, bagahindura itegeko ry'abantu. Ubwana bw'ubunyagano bukarihindura rigahinduka. Uko ryari rimeze bakanga, bamara kwanga rigahinduka. Haleluya. No. Batuyungu yarapfa kabisa amererwa. None haraho abimenya ngo aragenda abwira umugore atabandi bose baranemeye barankunda, ariko haraga siti kamwe kasaze. Umugore niko kumugira inama tuzokice. Tuzoshinga igitukice, numara kukica noneho ga ibintu bigende neza. Atugize inama nziza cyane. Naho baba barayobye. Hari ijambo ryanditse mu gitabo cya Zaburi ngo umunyabyaha ngo azagira inama ngo yo kwica umukiranutsi ngo Imana ikazimuseka. Iti erega ntuzomwica, ntazopfa zobaho, ntazopfa zobaho azorama, ariko wewe wagize iyo nama ndakugirira nabi cyane. Nuko ibintu biratangiye harya twashatse hari gihe tugiye kugira hahandi neza twasomye. Hamani ngo amare gukora ibyo ahamagara noneho ngo apanga ibyo bintu ngo amare kubirangiza. Kuri 4 biramenyekana Moridekayi azobabare azorire cyane. Abantu babwire Esther bati musaza wawe ko ararira yapfuye niki se. Baragenda baramubaza, bamubajije ati twaguzwe. Esther nawe arababara cyane, ariko abura uko agira. Moridekayi ati genda ubwira umwami nico cyakujanya aho ngaho ibwami. Undi ati ngiye kumera nka Vashiti nanje. Ati maze iminsi 30 atampamagara, kandi ngiye atampamagaye. Nuko amashinja neza ijose agafata ugutwi gutya agaterera ahantu. Ati niko ameze, niko amategeko yaba ameze. Baturadimara ibwami ngo uzokira wenyine. Atega abaruda bazotabarwa bavuye ku wundi muntu, ariko ni wewe ubatabaye. Undi ati mugende musenga iminsi 3 gusa niyo mbasabye, mwiyiriza iminsi 3. Haleluya. Ikintu nikizoza kinanirana muza muyiriza. Kwiyirize nushaka wiyiriza umunsi umwe gusa. 3 bizigorana sinzi ingene neza. Bantu benshi bazabagorwa n'iminsi 3, ariko benshi ntibazabagorwa nayo. Bazabayikora ndetse bakagira ari 5 n'iyinga n'amayinga 2. Muza muyiriza cyane. Haleluya. Ikintu cyananiranye gisengera Imana igikubite kikureho. Ngo bamara gusenga kuri 5 yirengagiza itegeko ry'umwami. Ngo arahaguruka aragenda. Tinishaka mfe nanone ntaco nari namara. Ngo aragenda wamara gushika umwami yibagirwa ko iryo tegeko rihaba. Ngo amurangize ngahari ngo yamamutunga inkoni. Yamasengesho arakoze. Ngo amutunga inkoni araza ifata ku mutwe kuri. Aturashaka ikestera ati mbonye ko ufite ijambo. Ndarifite nye. Atariko sindivuga ubunyine. Ati mbaha yarandevumwe mwemi na Hamani zorivuga ejo. Muzoza hanga hejuru turije tunywe nimara ndikubwira ndatusaba ndakibazo. Igice cya 6 hari abantu 4 baraye badasinziriye. 4 bose barara badasinziriye. Hari hagiye kuba igitangaza gikomeye cyane. Umwe ni Moridekayi bati bagushinga igiti ejo bazoja kugusaba bagushinge kuri ico giti. Ati ndapfuye n'ukuri. Tuzanje birapatikanye, bizanje birarangiye kurya abantu bambwiye ati ko ntakunda. Sinopfukamira umuntu. Ntibikunda. Undi waraye udasinziriye ni Esther. Ati ngiye gakurega ministre wa mbere sinzi ko bizogenda. Nimbabazo nkundira nimbabazo nica simbaye mbimenya na warara adasinziriye aho yasenga wega yariko asenga
ubundi waradasinziriye ni Hamani ati nzoje gusaba Moridekayi simbizi umuntu gusaba umuntu uze ngo mwice sinzi niba umwami azonemerera undi waraye udasinziriye kubwo umwuka wera umwuka wera ngo aragenda adaha ibitotsi mu mutwe w'umwami byose abikuramo umwami yazagira ngo agira ati kuko bamukaranze kurusha atese zagenze gute ngo yahamagara abantu ati muze hano muririmbe nabuze ibitotsi kandi iyo umwami yabuze ibitotsi n'abandi benshi bazababyura akababyutsa ati mugiye kuryama ntaryamye ati muze dutaramane nabuze ibitotsi bakaza bamara gushaka baje gucuranga ati ko birandya bwati mugende hoshi ko biramera nabi none mwacuranze nabi azana igitabo cicura bwenge ngo naho Moridekayi yigeze kumuburira ko bagiye gukumukubita kudeta abo bantu asanga ari byo bigitane na Tereshi abakuramo ntiyagira haba ni fanta ntayo bamuhaye ifanta ariko n'umwuka wera wari wabipanze gutyo ngo areke guhabwa ikintu ngo amare ngo aseruka bati Moridekayi ati twarahemutse yemewe twarahemutse n'ukuri kose ati Moridekayi yigeze kumburira ntaco twamuhaye atari ko ejo nzomukorera igitangaza agiye gusubizwa igisubizo kiraje ke agiye gusubizwa haleluya agiye gusubizwa kandi buco baje kumusaba ngo apfe ariko uje kumusaba ngo apfe niwe mutoye ugiye kumusubiza niwe mukuru mutekereze uvy'umwuka apanze umwuka wera apanga ivyo bintu arabipanga neza aravyegeranya buba burakeye umwami yara yicaye batese nda muntu uraho nga bati Hamani arashitse asha kuri Moridekayi atingiye kugusaba ngwishaka urahura n'ingorane n'ukuri ngo amara gushika batese ninde uraho umuntu ukomeye mukuru bati ni Hamani ati mumubwira za hano umwami ati nari ngukeneye cyane Hamani ati naje nari ngukeneye cyane mwumva ingene ivyage yaba yakivuga ijambo ryiwe se atese umuntu ashaka kogeza ngo amushire hejuru yo mukorera iki ati yo saha yawe yimwambike yamagira ngo niwe ati yo modoka yawe ugende uyizane ayicaremo yambare costume na karvante gutya n'ikirato ciza ati urebe umuntu mukuru umuautorite mukuru atazagenda avuga ngo dore umuntu ashaka kogeza uko azamera dore nawe uko bizabe atagenda avuga neza byiri ari uko bimeze okay atuzi ibyo bintu ubikorera ati ni Moridekayi undi ati sa ati Moridekayi ndumuzi ko uravuga ngo sa yari yamumenya ariko yaratangaye cyane ati ni kari agasiti kaba hari ugakorera ibyo uvuze hatabuzemo na kimwe agenda arakaye cyane nimba yarabwiye Moridekayi gute ararakara asa ngo birakunda abwira Moridekayi ati genda bakugurire costume wambare Moridekayi ati ugiye gupfa wa hano ni kubaza bamugira ntiyamubwiye yicarira ntiyamubwiye ko yashubijwe ntiyamubwiye ibyo byagenze rwose yamamwambika gusa yamaja kwifarashi ka Moridekayi kamakicara aza kubimenya sinzi muri babandi wamwongoreye aterega washubijwe ati n'umwami wabitegetse washubijwe ngo akazabwira ativuga cyane rero bwo nashubijwe ngafata mikoro ati dore nawe umwami ashaka kugira nuko azamera arakubita za Mutakura arakubita za Rohero arakubita za Kiriri aciye uruhande rwiwiwe abana bati papa sinzi uko yagenda avuga ati byo byamurenze kandi aragowe cyane mutegura ibinywaje byinshi cyane sinzi ibyamubaye atari kubona abonye ati yambaye neza cyane ariko ndabasa na Moridekayi ndagira ati karabaye n'ukuri aragenda yirirwa avuga gutyo rirayenga aragarutsa abwira umugore ati byabaye nabi ati ibintu zahindutse amasengesho yakaburanije ibintu tutabizi erega amasengesho azakaburanya ibintu bari abatabizi abadasenga ntibazabamenye ibyo ari byo akaburanya ibintu ati niriwe napfuye narushye ndagowe mu ndebera amazi niyuhagire twagize twiriwe tuzunguruka cyane Moridekayi byabaye nabi gute ati ntiwaye kumusaba ngo apfe umva na musaba nabonaga umwanya umwami yamukushije amushize hejuru umugore atese waravuze ngo numukuriya muntu w'Imana ati n'umuyuda ntubizi umugore ati niba ari umuyuda wapfuye wacurangujwe atuvuze ngo iki aturapfa niba ari umuyuda si we wampaye iriya nama yo kugira kiriya giti ati twabagore no gupfa kukubwira ukamukora ibintu byose tukubwiye
ati yego ufite ubwenge bukeya cyane, ati tuba tuvuga amajambo menshi, atari kugatafakari ukareba ayo uvuga nayo ureka nayo ukora. Ati napfuye kukubwira mpaye ngira ngo nuri, ati we wamukurikiza ibintu ngo wice umuntu, ati urapfa kabisa, barakwisha ugaruko byagenze. Si bose, ni bakeya baza bakora bene ibyo, ariko abandi ni bazima. Haleluya. Baza bahinduka mu majambo umwanya muto, bamwe ariko abandi ntibaza bahinduka. Ubwo nyine atari yoga, bati yarandevu ya Esteri ibirabaye, afite ibyuya yapfuye, atariko nubwo niriwe niruka ariko nanone ndatonye, akazagira ngo uratonye kandi ugiye gupfa. Aragenda wamara gushika Esteri arabahaye, bararya baranywa, ishakora yapfuye ahaze cyane, ararya neza cyane no kunywa aranywa, cyarabizi byari bitaravuga. Ati mwati ngo Esteri ganavuga, ati ntabaro agahanga kanje nkize. Umwami ati kuravuga gutuko, ati nkiza mfasha njewe n'ubwoko bwacu. Hamani n'umwami bati ninde waje kwica umwami kazi, na Hamani yaravuze ati uwo muntu ni mubi cyane, nanje tiramugirira nabi. Tiyaraze ko uyu Muyuda yaratarabimenya kari karanze kuvuga. Ariko Mana yaje ati n'uyu, ati dore uyu turi kumwe, atuye umwami ararakara cyane ngo arasohoka. Ariko Mana we, Hamani ni wamushe inyuma akaja kwica abantu, umujinya ngo uramuzabiranya cyane, arasohoka. Atariko yo ngo asohoke, Hamani ati ndapfuye n'ukuri. Noneho ugarabonda hasi kugira ngo amusabe imbabazi, aramwegera ngo yinjira, asanga ati dore wawe akeka ibindi bintu. Igihe kimwe ngo hari umuntu wagiye gushimira umwami, kamuba ngo aje gushimira umwami, aramwegera, ati cyaramwegera haje kumushimira, amukora mu jisho. Ibyakurikiye namwe gamarabyumva, amukora mu jisho. Wamukoze mu jisho yokora iki? Yokora iki? Nuko yamakeka ibindi bintu, ati dore wa wundi yasaze nono, dore ukorega atagiye kumwica, ndagira yamagara polisi, barati mutebuke yasaze, Hamani tebuka. Bamabaza baramufata.